Bashubije inshuti z'urubuga Flow Kitchen Home Gardening, amahoro y'Imana abe kuri mwe. Uyu munsi rero tugiye gukora amandazi, ya mandazi meza yisatura bakunda kwita ko ari half cake. Rero dufite ifarini inusu irengaho gato amagarama 600, dufite isukari, dufite amavuta ibiyiko 2 binini nibyo napimishije, dufite baking powder ikiyiko kimwe cyuzuye kirahagije, tukagira n'akayiko gato k'umunyu nasizemo hano nibyo tugiye gukoresha. Rero byose ndabishyiramo rimwe, nge ntacyo bintwaye. Baking powder, umunyu, akayiko gato, isukari. Ntabwo nkunda isukari nyinshi mu mandazi, ntabwo nayo ari nziza. Ibiyiko 3 birahagije. Ni ukuvuga ubundi ku kiro umuntu udakunda isukari nyinshi yakoresha ibiyiko 5. Twebwe rero dufite amagarama 600, reka dukoreshe 3, ndumva ari ibyo ngibyo. Waye ukunda isukari nyinshi wakongeramo iyindi. Hano rero turashyiramo na ya mavuta tuyiko 2, hanyuma tuvange kugira ngo bihure. Icyo dushyizemo nibimara guhura turabona gushyiramo amazi makeya tugenda. Hano ku mandazi hose ngomba gukoresha amazi y'akazu yaze nka za capati cyangwa amasambusa, wakoresha n'amazi akonje. Isukari yacu imaze kwivanga na kakunya akayiko gatoya na baking powder ikiyiko kimwe kinini. Isukari dushyizemo ibiyiko 3, ntabwo ari nyinshi, ntabwo dukunda isukari nyinshi twebwe, ariko ubaye ukunda isukari washyiramo ibiyiko 4. Ariko birengeje waba ukabije, kuko ubundi mu kiro hagombye kujyamo ibiyiko 5 binini. Mu magarama 200 twabara ikiyiko cyangwa se ikiyiko n'igice. Hano rero amazi yacu system yo kuyashyiramo ni ukugenda ushyiramo make, nta gipimo cy'amazi, ugenda ukora make make kugeza ubona bihuye. Gatira amazi turakoresha biterwa n'ifarini ufite, ndababwira amazi kizemo ukaribuze kubangana n'ibirangi. Genda uponda ushyira ku ruhande, wongera usukamo utuzi, ponda. Niyo system nziza kugira ngo igikondo kibe neza. Ndabona ibi ngibi ugashyira ugaponda, byamara kujyamo utuzi ugashyira ku ruhande, kongera ugasukamo, ukazana indi farini ugaponda gutyo kugeza iyi farini yose iri ku ruhande ihuye n'amazi, noneho ugahita upondera hamwe byose. Nuko ubundi bigomba kugenda. Igikondo cyacu rero murabona cyahuye. Tekinike ni kwa kundi nababwiye, kugenda ufata agafu gake gake gahuza n'amazi kugeza amazi ashize. Amazi rero dukoresheje ni agace ka litiro, kaburaho dukeya. Agace ka litiro mu rwego rw'ifarini yari amagarama 600, inusu irengaho ifarini nkeya. Noneho dukoresheje amazi litiro igice cya litiro kiburaho amazi makeya. Igipondo cy'amandazi rero ntabwo kigorana, ntabwo ari amacapati buri bukarage. Ubu ngubu cyamaze guhura, tugiye kugipondera ku meza neza gihure, hanyuma twitekera amandazi yacu nta kigoye kimwe. Urabona ntabwo gifata mu isi, nta nubwo kiri kumfata. Turashyira mu gafu gakeya, tugikaragemo gakeya, gake cyane, nta mpamvu yo kwigora rwose. Gake cyane gihure neza, hanyuma dukata amandazi yacu gake cyane. Ushatse wananarekera kugira forume ho gatoya kugira ngo tuze kubona ko dukata ya mandazi. Banza kugirisha intoki mo gakeya kugira ngo gihe forume, hanyuma ugashyiraho kakandi gakaraga kugira ngo bize gufata forume. Wirinda kugira cyane kuko ntabwo ari capati, ntabwo watugira gute, ahubwo igipondo ni ukugira forume gusa mo gake. Ugize cyane nyine bya kindazi twaba dutoya kandi
nta mandazi mato cyane akabije twashirira. Njye nkunda amandazi ya mwayire, nta nubwo nkunda amandazi mato cyane. Ibi birahagije kugira forume udatsindagira cyane, kugira ngo tuze kubona uko tuyakata. Njyewe rero ko nkata tugira gutya, hamaze kuringanira abanza nkakata, asigaye nkayahuza nyuma. Aya ngaya niyo tugiye gukata, utungutu turongera natwo tuturinganize. Tujya gukata bisanzwe, nta forume turayaha amandazi yacu, ibya forume tuzabikora ubutaha. Ubu ndi kumwe n'abatangizi, ndi kwigisha gukora amandazi. Tujya gukata bisanzwe rwose bitagoye, bisanzwe. Agafu buri gihe aba ari ngombwa kugira ngo amandazi adafata hasi, agashyiraho agafarini. Turakata ari amandazi ya mwayire, nta forume n'imwe turakoresha. Ni aya ngaya, kuko urengeje hano byaba binini cyane. Amandazi yacu rero ngaya tumaze kuyashyira mu mavuta, murabibona asa neza, atangiye guhinduka, urabona rwose ari kubyimba. Rero ushyira ku kariro gakeya, noneho ukagenda uhindura gake gake, uhindura uko amandazi ahinduka, ugenda uhindura. Murabona hano yatangiye gushya, tugiye guhindura turebe uko hasa ameze. Araba agenda ashya, ntagatindamo cyane, kugira ngo mu kanya tuyaruje. Amandazi yacu rero murabibona amaze gushya, yahindutse, ameze neza. Reka tuyarure. Birenze hano ukaba ari kuyashiririza. Reka tuyarure, murayabona rwose ameze neza cyane. Turashyiramo ayandi rero, kuko aya mbere yahiye. Kuri wa muriro mukeya wacu, reka ku muriro mukeya kugira ngo ashye yitonze, agashirire. Hanyuma ugategereza ko ahindura ibara, ukabona guhindukiza urundi ruhande. Amandazi yacu rero ngayo yahiye, twayaruye arumutse neza. Biba byiza kwarurira ku gatishu, gaseriviyete, biba byiza kuko agenda yikamura, cyangwa se agatambaro keza wizeye, keza gafite isuku, ugahita uyarura hagishyushya, amavuta asa nakijejetaho, kagahita kayakamura. Nibwo aza agaragara neza gutya, yumutse nyine nta bivuta biriho. Ntabwo nkunda amavuta rwose, njyewe sinkunda amavuta menshi. Gerageza kuyakura mu byo natetse uko nshoboye kose, cyangwa nkatekesha make ashoboka. Rero murayabona amandazi yacu yahiye neza, yagiye yisataguramo, kandi kuyakura ntabwo bigoye na gatoya. Ni kuriya, ndetse igipondo cy'amandazi kiri mu bintu bitarushya pe. Iminota 2 yonyine waponda amandazi ugahita uyateka, kuko iyo ushatse kugikora cyane nk'icya capati, imbere aza atsindagiye cyane, afashe, ntabwo ari byiza. Rero muyakore, mubigerageza, muzambwira. Abantu bambwira ngo amandazi arabananiye mu rugo, ngiyi video yoroheje y'amandazi. Tuzakora n'izindi forume nyinshi
ariko nahereye kwatagoye kugira ngo babandi byananiye bayigane bayakore. Mwabonye ko bitagoye rero, ngaho nimuyateke muzambwira uko byabagendekeye. Ciao.